Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Kadegas Kazega Sengwa Jongi Samla Jongi Shillong Archdiocese Chisina ki Asnam Kapulong yang ni convention Bani Lumlang yang ki Samla na Baro ki Parish Bani Itu Man Shil Ban Mat Yo Chris Agi Long Samla ki Jongi Ban yang kenduru kum ki para Samla Lagu Mesin Jingit Jinglong Kawe Ban Jing Teli Bani Shimenta yang ki Jinglanyam yang ki Yo Chris Mukul Lyngkot ki Youth Conference ki program Her Balan Pengkut Pat Lagu Jingmani Sacrament Agasi kami berikut. Kulai fi baro kamtam yaki samla jangka Shillong Archdiocese kujungi. Nidon hangni man piang buram fi baro ikung samla jangka Shillong Archdiocese syaka RFR Archdiocese Youth Convention. Nasdaq Naduh ke kendai terik Haduh ke atrik mulai Kylla Lyngkot Januari aku. Aga keteng jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ni khot somhai pi baro ki samla jong ke Shillong Archdiocese e pi ki pai drungai ki Lyngkot ki rumiam maniwan nag benta ka program ke bakarpang jong ki samla Kabangir ke Shisin Asnam Haga Shillong Archdiocese. Ki program ki sedang Naduh kendai terik Haduh kerway na kementang delegates jong baro ki Parish ki ba hab haga jeli jong ka Shillong Archdiocese haga kadar terik pat na kementang jong ki samla baro. Sebab Saint Dominic Catholic Church Mawlai Parish Aiba ki samla ki Pukre na bentang ni convention kalong ki bajong barni na ni sekmat ina yai duai ala ki jaka ujungi la kalong haki barang sinam la kalong haki sub district la kalong haki parish bar kumjuru kum kedai seseberapa tina bentang ni panbon oblay bon kerku gedo pi baro ki samla bani poi dan besar basain cerita ni convention bangin miru kum ki brave ki basyam yutrai ban benmi ki so ki babha ki so bathiam nagani convention bani phai biang kum ki apostle bar kum ki brave ki baskam chinge bani lap ek khubor jingpanem saisen kublai phi baro bar ni khon ni veri phi shagni ka convention je ki samla Mawlai Parish kublai